Best collection mizo channel clear tu te chi bai vek ule voin hi trau thlani som palina ni lai ni lo ni le tareng mai ole khovel news langsar karon lor khom le a tun truma chuan Iran nuclear siamna mun ma chungchang video bulletin nan kan mang don ani atop lama Myanmar chanchin thar mangin video mor kan bok thungang mania Iran nuclear siamna mun chu akang hlu maya Iran hian karen kal sual palwanga ni ti in an soi khomoi ve veuna a anuwa chuan Israel an burbun le ta ani kha US Defense Secretary Lloyd Austin in Israel atlo lai takani nge a Israel chuan Iran hian nuclear nei turani lo ti in trong kamana yani kha Iran nuclear chungchang hi he chanela hian karon tar lang na sa to hle a kan soi fo to angin nuclear al thom nei tumin Iran hian chanala na sa hle a Israel mel malian ber chu Iran ani miawa wangin Iran hian nuclear al thoma nei turani lo ti hi Israel ngai dana ni bur mai Iran nuclear scientist paruk lai mai nunna an chan to a Iran hian fin fiana nei lo ma se Israel tia ba ka ngai lo ani Israel rem ti lo chungin Obama hun lain Iran chu nuclear deal an siam puya Iran thil tum ber chu ral thuam lo om tak na ya US le Israel lau big lawa oma Middle East thunun ani athil tuma hriata wangin putraman huai takin di la chu athil tuma hriata wangin putram pan huai takin di la chu san ta ani kha Biden aron langa Biden chuan dil thar thole tumma se Israel mai za awangin Iran du dana ti hlotling ngal mai du bik lawa a uranium level ati hniam phot lo chuan Iran chu dil siam puyani lawang chutianga uranium level ati tlak hniam huna chuan ati ranga inrem na angkhan kan kal thei chawang ti in Biden khan Iran tan thu achak chuak ani kha Israel mithiamte US an thlok luta Iran nuclear ral thuam thar tho lo turin US National Security Advisor mithiamte an dor ngal charchar ani kha hunakal le hreta Iran nuclear deal thar tho tumna lian teltela US mai baka Russia po in mimal takin Iran na soipui to a Biden chuan US Defense Secretary Lloyd Austin chu Israel atira Iran nuclear deal thar tho le ani dona wangin Israel dor turin le soipui turin athlok lutani Israel la Lloyd Austin omlai hian Iran nuclear siamna mun ma chu apuak dur mai ani kha Iran nuclear al thuam nei du lo ber chu Israel hiani a tunma a malak dan Iran nuclear scientist tha an ni dan zong chuidon hian tuna Iran nuclear siamna bayani ta hi Israel tia bag Iran hian angai lovani Iran nuclear siamna mun puak hi nuclear reactor le khol lam ni lovin power supply pek chuana khol puak ania a nuclear siamna mun chom tu berani Iran nuclear siamna blackout tamai hian Iran thina tirim tak zeta an thin rim chuan kho eng a hmu tir lova bui chia le lawina in puang ti zong an nei zawani ber an uranium parcent zate an ron soita pung mai ani tuna hian kan uranium level uranium chim chin hian za somru ka kai thuai dona chu aya tampo ani thuayang an ron ti cher mai Iran Deputy Foreign Minister Abbas Araghchi in Khovel Puma Atomic Lama Mithiam le thunei tupol International Atomic Energy Agency IAEA an Director General Rafael Grossi a rildanin Iran nuclear facilities mun puiber natan sami chu kolpetha khol a blackout thu soya Israel ti ani thu soi nge ani Israel hian Iran nuclear mun ma hi abom chemei donin khovel khana hmu'a mase bom chelavin kolpetha pek na khola khoi cheta jok ni anga yani Iran hian electric pek na khol chawa chiani in atran tir khan soima se centrifuge za somnga lai chu a chiani a soyani an nuclear mun ma chiat dan tak hi Iran hian puang jar du lo ma se nimin khan Iran lawmaker pakhat chuan centrifuge sang chuanga chiani in a soya centrifuge hi kan hriat thiam dan tur chuan pipe sin te gas kalna ania nuclear reactor a chona poimo hle ani hetia Iran nuclear siamna mun apu anu hian
Israel Prime Minister atana an thlan non le tak Benjamin Netanyahu chuan nuclear ral thuam Iran hian anei kan rem ti ngai lowang ati Iran hian tuipui le a chil tak thil pakhat anaya chu nuclear ral thuam ani ati Iran uranium chak zong hi za som ruk thuak ani to a ral thuam atana mang tur chuan uranium za som ko talanga yani Iran hian za som ko hi a hnai to hle ani Iran nuclear siam na mun hi tuna hian chenwal ma se chevek ani chuang lawa hun rei lo te chungin ngai aron ole thoi don ni in alanga Russia hian ma aron lak thar pui viau maya Russia lam chuan sang hi som panga nuclear deal anga kal turin Russia chu a in paile to thua soya chumi omzia chu sang hi som panga nuclear deal anga Iran a omle theinan Russia chuan ma kan la theireng to e anti na ani ma se Israel hian Iran nuclear nei hi an rem ti ngai don lawa hei wang hian tun ayana sa in Israel hi a che talangai don ni in alang nuclear scientist paruk ngot da thakopin Israel a che du ani chuan an nuclear mun ma hi abom dar vek du don ti hi achiang reng mai ani Minneapolis police bok putram pa hun lain BLM che dan kan hria a soita mangai love soita mangai om love Trump pa sarkar an chhe boi hle a sarkar bungro na sa takin an suwa sama doran roka tharum thona na sa hle ani kha nun na chan pon omnual reng ani Democrat hawin BLM te hi an thunun ti a soyani thrina ani na sen po om nge yang tuna Biden aron sarkar vele ta a Trump hun laya boina chuang de bok kha tun tuma po hian aron thleng le ta a Minneapolis a mihang pakhat police officer pakhat ina ka lum chungchanga lungoi lo na lantir le me kani mi zatel lungoi lo lantir na apung khom ta chuan Minneapolis police headquarters lu chuan tuma police tenan venga National Guard te pon duty hialani Police headquarters hung pon lama tangin botol le pok thei siam chop mang den an ron voma police le protester te hi anin norna sa hle heste ta hian curfew pon ani lungoi lo lan tir tu te hian mei al le botol bom mang ten police station hian beya tharuman thona sata wangin police te po hian mit tuitlak na hlo le rubber silai mu an mang ve boka borua ka tang ri hle voin trau thani som pali hi anni tan chuan azona zan thum lungoi lo an lan tir na ani ta a kan lo hriat to angin Brooklyn Center kota motora chuang mek mi hang pakhat le police te inkara he boina hi a in tana dental right hian traffic dana bo che ta wangin motora tanga chuak tura ti ani a aron chua du lo wangin an in hial na sa hle a police officer pakhat chuan taser ka tuma ma se taser mo ati lain aken chu pistol pa ngai lo ni jok sia aka phlum palta ani ti in police lam chuan thu chua an siam ani aka phlum tu Kim Porter le officer Tim Genon te chu an na atanga ban an ni ve to ani nikuma mi hang pakha George Floyd kha Minneapolis police ko ta tang thawina boral to a police pakhat Derek Chauvin kha na ngonga akhu pina thing thit nana alo boral to ani kha ole Myanmar lam boro khan ngai tha to ang miang kan hriat angin Myanmar a boina awangin ral tlan sing telan om to a Mekoi region Taundingi township a kho pathum chu junta force ten an lu chua he kho hi an soi sa chia mani bermai he wang hian tho tan ni trau thlani som pani khan heng kho a mi pui sang rual te chu anin le lo chua sanin an tlan chia ani Tangduingi town atanga KM som pani vela om kho pathum Padlalji pin chaung le sithar kho te chu April ni som pani atang khan police ten an bei tana heta tang hian sipai te hian he khwa hi an suwa samani ber he khomi pui te hian protest an hoi hot ve thina sipai an kho an lu hian protester zinga an hruai tu te man tumin chenna in som pani an dapa mi eng maza tan man ta rengani heng an man te hi an soi sana sa hle a then chu damdoi ina da ngai te pon om nu halani protest hruai tu te chenna chu sipai ho hian an suwa sama erong bol na mun chau kalam te tuipam na le anin chung bung ro engkim mai chu an vo chevek ni asoyani anei tur da that bu file thlai lam thlengin an ti chiat sak vekani April ni som pahnia heng kho pathuma hian sipai ho hi an ron lut le a silayan pong ka chiama hemi nu hian protest ho tu te chau ni lo
kho chunga chena in dang te po an ti chetan ta ani heng kho pathum atang hian mi hring sang thum chuang chuan sipai hlawin anin le lawan tlan chiat sana an zinga hian tar chak lo le no pangte me chenau nei hlim te po an tel ni a soyani an tlan chua hian thomhno le eitur mu malan keng lova lau hlo patlan chuak an ni awangin mammo ken na hun an nei lovani heng kho pathuma hian thin thia mungam tu man om lova he wang hian heng thingtlang khwa hian sipai sual wangin an khwa hian rosan hiang ni a soyani ara phlak tak zetani heng kho pathum zinga padlagi ya papakhat soidan chuan kan khwa tuma anom to lova mi puin kan tan chu san vekani ati voin trau thlani som pali hian heng khwa chenna in te hi sipai ho hian an hala padlalji khwa a papakhatin news channel a hril danin kan kho kang mek chu tlang atangin mituinen kan thli ringot mayani ati he kho pathuma hian chenna in sang khat zathum vela oma he kho hi sipai te hian an suwa samrem thakani chu soimai aina ra phlaka ngei thlak liam mai hian an torna ati fialo ti chu kan hringe yang sipai te hian kho puilam ain thingtlang laman suwa samna sazoka abik takin nambil state khuate an dim lo hle a sipai dole tura thala in truk khom le tual cher silai ne na thalai in hui khom na khuate chu sipai ho hian an dim lo zualani tatma do post poimo alo bum base kha engtin nge om tak zel infantry battalion commanding officer KIA tenan ka phlum video masa chiang wak lovin kan tar lang to a han thua le thok tiang KIA mun pui ka chin state chung lai za bul chaina ramria Burma sipai mun poimo tak alo bum base kha KIA tenan lak sak to ani kha he base a mun ma poimo ema wangin sipai ho hian lak le tan tuma anin bei chiam mayani in beina poimo takani awangin han tarang non le te ang he kem hi chaina ramri depo omania kachin state chung KIA mun pui laiza atanga hnai te ani tlang theng thanuam takani a chimlam KIA mun pui laiza atanga KM somthum chawatla ani Burma sipai te hian sipai zatel le indo thlona panni mangin lak le tan ron tumani kha mase KIA te hian an lo lo nget man viau ni ina langa an buzol ron lak tuma Burma sipai ron thok chuak ta chu niak pher vungin an tlan cheta zo kani sipai lam hian mi le sa nin hlona sa hle ni a soyani a infantry battalion an commanding officer chu tatma do te hian an chan ni in an soi KIA thupuang tu colonel Nobu chuan KIA ten thil engkim an thunun ni in a soya Burma hel sipai te hi an ron thok thale do nem ti chu kan threlawa ma se tu na chuan engkim thunun tu chu KIA an ni thu a soi he base ka chin state road le laiza in po na kong pui bul maya omania mai ja yang an ti KIA te chakna an hong len na kiang maya omani helai base Burma sipai te hian sangkha ko somret pasari atang khanan no lo to a tlanga omani awangin KIA base train khat lai pui manga kanan helai mun hi an lo mangtang kai to thin ani kan soi to ang khan helai mun poimo tak mai alo bum base hi KIA te hian mar chun somni panga khan thi sen tam tak sengin Burma sipai te ko ta tangin an lo chu sakani tatma do te hian an kem hlui chulet le tum hian cholni ni som pakhat khan an ron thok chuaka leilam sipai an ron che masa a leilam sipai Burma sipai te chu an thina sat e ma wangin anin do thlo na te an ron tir ta ni a soyani atuk mai trau thani som pahnia sipai hel sarkar chuan helicopterin sipai zaruga ron tir le a bamo ta na hunan khwar ni a soyani amani cholni ai ma in hemi tum hian an ron beina sa a hemi ni hian KIA ten police outpost le sipai lamin in biak pona atana an man tangkai military outpost te an lak sak le ani KIA ten outpost an lak awang hian alo bum base beina adang fai veka alo bum base beitura kalkong poimo panni KIA te hian an dang chat bok thotan ni April ni som panni chuan Burma sipai lama Junta's Light Infantry Battalion 387 na an commanding officer chu tha ania arwang chu tatma do ten helicopterin an la ani nimin le voin thleng hian Burma sipai ta chuan leilama he alo bum base lak tum hian an laka breng ti an soya nimin jing po khan ani kap na saviawa
mà sẽ in đầu thọ na em chu an ron thọ chua pui tổ